Gavana wa kaunti ya Nyamira Amos Nyaribo oyo Kisii Mbarati omonacheki no mukoro David Maraga nabarayibande kurwa sorgongo rwa Gusii gobaikirana asokole myachi family kianda echo kyasiria abancho babo ase omubasokana obwipara ya Chapera asomo yegabwa matanga kobomo asegeti yeskuru yoboroso ya Rangenyo imensemo yebunge ya West Mugrango county ya Nyamira aigani go siasa chabetanse ase ngusanano gati ya bali bagosira serikali amo na bali bagosira Dr. Fred Matiang'i yenekigwa nonya nabo ni gabarwanelia bayirali baga lyokoralia eganga yabo bosi ubobocholi obonene mulikito Steven Nyarikembunde no robotyorwo nase homoyega bwa magomba manene kero gyokobenia abantu kianda bubasi amagima abo asumo basakano bwepara hari Chabera abubare matamora anibirita George Nyamboga William Oyaro Rea Bosibori Esther Kemuma Eren Nyaboke Chenigesare na Richard Kebaso asabarayi babwatoka magombabo asigeti yeskuru yoboroso ya Rangenyo wodi ya Nyamaiya ebunge ya West Mugrango ya Nyamira wosa bakwane kolinga makuli buna ya no nyatula soboro atoli nyolinga na wako yanda itukuli milioni. Hakuna mtu alikuwa anatarajia ya kwamba haya yangefanyika. Watoto wa Sabarama haya Umugavana Nyamira Amos Nyaribo noyo Kisii umugavana Simba Paul Arati nigoko mobegerera kubwatikana n'igikaro kyabo ime ya Motonto ekyo kyarete bicanga mbareganga yogosire serikali kakiroto umena Simba Arati noko unite ya Warusi ayoko unite ya Warusi mwewete Ngiyako eramuta korenge ringa ki nzima na jire koi moreta sematiani nota aukira uno epati ya matiangrele yo pie ngoma nene epati ya yingo yetenelete ninje inongo mbori mswari ara abo ikiagara inche nomo gankorio ngamotore asa ayana akirengende abantu babindi umugabano we kisegi cyoka Nyamira tegerera umugabano we kisegi chema Nyamira ku January mpaka December ntokore ndokende yose nigo mugavana wa Kisii Mbarati agendera kwegera serikali ya Robisi ekero mugavana wa Nyamira Amos Nyaribo ahonchorene nko nagoteba niga kumosira Dr. Fred Matiang'i Nyamira na Kisii abantu batekikoro etobate emiliyoni mutemo Nyamira bakabata around 400,000 Kisii around 700,000 ekero tuwaka Kisii baka 400 Nyamira baka 200 njuko yiriatira tegerera abantu abayibo 600 abo chikobeko Fred dadmo kwanene chinguru yungi Warusi siasa chokoria kiro kyobugabana boigoni gocha betanse abantu abaito bakorere gas kora abantu baite mirimo kibase cyeto cyona guruzuwa kera nituko cyagenda kuwakwe senate kora abantu abaite gas inkaga abari batete kirokiane mbara bona peni mamani peni Gede kwa mere pata ya abantu bakora barukoro muchumi. Ono orausho ise kaunti noti. Imebaki nyingine nyota huyu mtoto muniachie. Mimi ndashughulikia mpaka malize university. Nasikia Sharon. Huyu mtoto anaitwa Sharon George, muniachie mimi nitangangana na yeye.
kwa machungu, kwa magumu, iwe shopping, iwe rent, mniachie hiyo miaka yote imebaki, mimi nitashughulikia. So you can give your details to this gentleman. Acha niandikie, alafu mimi nitashughulikia. Huyo mwingine mnikubalie niwalipie huu mwaka wa kwanza anapoingia shule. Alafu mtaendelea, mtajipanga my brother, msaidie mama, alafu tutamaliza. Si namna hiyo? Uyo kuriye kirogo ky'obubunge wa North Mugrango Moskisa Kyatebe, uyo kuriye kirogo ky'obo Senator Nyamira Jeremia Migosi, uyo kuriye kirogo ky'obo Governor Ben Mumanyi nigo basaba bagusigo chichamo na kumosira Dr. Fred Matiang'i hasibamereria abarayi bari bagosira serikali. Gavana Simbarati boni gavana Rogeri Bungusi mutoro chimenge na gavana Amos Nyaribo sauti ya Mugusiribo niga ebotebanga etole Matiang'i njefide ryoso wachisekitira tukandonsi egendondete kubasaba asamazikani yanteya Bagusiribo sipi toisaransamo tukwanderane torole ngaito kwenda ekerera ike 2027 nchukura chaito nchibagikana na litranya oba toko ewa masikani Morolenga obono gidweino imoko genda uchiose presidential candidate ito ekolokunga Fred Matiang'i. Abakuriya ekirogo ky'obubunge Meya West Mugra nigo bachakia chinsase cyo komumochia omubunge orabisi Moske Stephen Mugaka asekeria abe yakire koko ona abantu baminto nje chimulango ligimura necho bochumbe oyo mbona ne alo biberete nanu moroje chikura chamo chingire enjo ekirogo kelia chiasia ni sato egasia tangani noko rosri chiko sibana ko rosnoni chiko limo agende rosi Muchumbe mbuya muno aso wikerana kiagira wasire tuikota kwarekana matanga mono igo ndero kwaura kinyoiga lakini kwatara kerase kwaru pole kaenda magendero naro tema chipara chetu chile chimbe zaidi kwa hizi boma zote ambazo zimegongwa. Mimi kama mjumbe nitasimamia karo ya watoto wote ambao wanasoma kutoka hizo boma zote. Steven Nyarikembonde, Ensoko TV, County ya Nyamira.